agaciro utagomba kwitwara uko wishakiye ukamenya ko umubiri wawe urimo Yesu Kristo ukibuka ko kazi ugenda aho ugiye hose ukibuka ko ukavuga ati eske nsewe nite nokora ibi bintu amaraso ya Yesu Kristo y'agaciro yanguze nsewe Yesu Kristo yarapfuye ku bwanjye ngomba gukora iki kintu ukimenya uwo uriwe kwitahura kandi witahura mu gihe usoma Bible cyane ko ndabigarukaho uri gusoma Bibiliya uza witahura ukamenya wowe nyawe. Tukiraho none ko ari abantu bazasoma Bibiliya batangira gusoma Bibiliya bagasinzira niki cyo mushozo ujya mu ndu aje gusoma Bibiliya agasinzira none niki gishobora kumushoboza kuvuga ngo none azaje gusoma Bibiliya ntasinzira? Murakoze yego birabaho cyane ariko icyo mushoboza nicyo no mubwira yego agende asubira bishiremo umwete akomeze ntakaza asoma Bible nka histoire ariko ayisome yiteguye guhinduka ubuzima bwiwe amenye ko icyo cyanditswe cyose ari cyandikiwe urumva ikindi cyane kizomukomeza agira umwete wo kwisonzesha bigute ugira imbaraga mu buryo bw'umwuka. Tukiraho no kuvuga ngo abantu basinzira basoma Bibiliya nuko bataba bashizemo umwete ntaba yashizemo umwete ntaba yamenye n'icyo agiye kwakira nje niko no bivuga cyangwa bari kwasoma ijambo nk'udashaka ubuzima nk'usoma nka histoire nsiko novuga zose isoma amenye ko iryo jambo ryose ari we rize kandi yiteguye guhinduka ni nkuko reka nawe igice cya mbere havuze ngo uje wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe iminsi mibi itaraza n'imyaka itaragera ubwo uzaba uvuga uti sinejejwe nabyo. Ndashaka kuhasaba ngo mudusobanurire tese ni iyihe minsi umuntu azageramo akavuga ngo sinejejwe nabyo, iyo minsi ni iyihe? Murakoze. Ego hama iminsi umuntu ashobora kugeramo akavuga ngo sinejejwe nabyo, urebye n'ukuntu ijambo ritangira rivuga yuko wibuke umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe iminsi mibi itaraza, ni muri cagiye wabaye umusaza cyangwa se wabaye umukecuru. Iyo uri umujene ubasha gukora ibyo ushaka urahaje, ariko wamaze kuba umusaza bavuga ko utanejejwe nabyo, ukabona ko ari iby'abasore. Ni hahandi wavuye umva ko umubiri utakigushoboza gukora biriya abasore bari gukora. Ego ni iminsi mibi, ariko ubusore bwacu nitubukoresha neza tuzokira ndetse dukize n'imiryango yacu. Yesu ashimwe cyane. Rero iki ni cyo gihe, kandi ubusore butari mu Imana ni nkaho ntaco buba bumaze, kuko ntaco bwomarira abantu, ntaco bwomarira Imana, ndetse n'abandi bose boza bakubona nkaho uri umuntu nyine gusa usanzwe. Ariko ubusore bufite Imana, abantu bazokubona bakubahe, abantu bazogutinya kubera ko ufite Imana. Igihe cyose washize Imana mu buzima bwawe nico gihe ubuzima bwawe buzogira amahoro, ariko igihe cyose uzimura Imana muri wowe ubuzima bwawe buzoja mu kaga. Yesu ashimwe cyane. Rero ndabifuriza kugira ngo mugire ubuzima butunze Imana, haba ari mu basore, haba ari mu bapapa bakuze, haba ari mu bamama. Birashoboka kuko hari abamama badukurikiranye n'abapapa bakuze, wenda ubusore baburenze, haracari igihe cyawe gishigwe hejuru, kiri hejuru n'ubundi nubwo tutogwa icubahiro wowe usanzwe ugifite kandi uragihorana, nta n'uwo muzogisangira. Reka ubwami bwari bwo buganza mu isi no mu ijuru, reka mwami ubwami bwawe buganze mu bantu bose, reka icubahiro kibicawe none n'ibihe bidashira. Ni mu izina ryera tubisenze twizeye Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Koze cyane. Ijambo tuganiraho, turaganira ku ijambo riri mu mubwiriza ibice 12 gutangira ku murongo wa mbere ugashika ku murongo w'8. Yesu ashimwe cyane. Twifuze ko twoganira ku ijambo ryo gukorera Imana tukiri abasore. Yesu ashimwe. Ni nkayo objectif cyane yatuzanye, niyo message yatuzanye kugira abantu kubibutsa gukorera Imana mu busore bwabo. Yesu ashimwe.
rero sinzi ko twosoma dufatikanye dusome mu izina rya Yesu. Aravuga ngo uje wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza n'imyaka itaragera, ubwo uzaba uvuga uti sinejejwe nabyo. Izuba n'umuco n'ukwezi n'inyenyeri bitarazimishwa, n'ibicu bitaragaruka, imvura ihise. La jeunesse comme capitale, ubusore nk'igishoro k'umutahe, ubusore bw'umuntu nk'umutahe. Yesu ashimwe cyane. Aha ni Salomo niwe wanditse iki gitabo. Yaravuze ati byose ni ubusa, kandi urebye mu busore bwiwe yarinesheje, akora ibyo abandi bajene barimo, agira gute, yari anabasumza kwinezeza iwe, yari anatunze, yari afite n'ubwenge, ariko yaravuze byose ni ubusa. Uje wibuka umuremyi wawe mu busore bwawe, iminsi mibi itaraza. Yesu ashimwe. Ubusore nk'igishoro ugomba gukoresha ejo hawe hazoza. Yesu ashimwe cyane. Wakoresheje nabi ubusore bwawe, urashobora kubaho nabi kubera kutamenye agaciro kuburiwe k'ubusore bwawe, imbaraga zawe ufite. Turaganira ukuntu ubusore ni umutahe Imana iguha kugira ngo ukoreshe ejo hawe hazobe heza. Wawukoresha nabi ejo hawe hakaba habi. Imana itubabarire cyane. Rero twashimye kuza kuri T-Brave kugira ngo twibutse abandi basore nkatwe, abaturuta n'abo turuta, abakobwa, abahungu, ko umusore afite imbaraga, kandi ufite imbaraga zo guhindura ejo hawe hazoza kuba heza cyangwa kuba habi. Izo mbaraga ziri mu kuboko kwawe, kugira ngo uzikoreshe neza ni ukwibuka umuremyi wawe. Niko Salomo yavuze. Salomo yabivuze atakintu yabuze, nta mafaranga yarabuze mu buzima bwe, ntiyarabuze ubwenge, ariko ntiyubahaga Imana nk'uko bikwiriye. Yaravuze ati byose ni ubusa. Imana ishimwe cyane. Ni ubusa kutubaha Imana, ni ubusa naho wowe utunze bingana gute, ariko bitari mu Imana ni ubusa. Abasore dukoresha ubusore bwacu neza, dukorera Imana. Gukorera Imana hariho byinshi twokora. Dufite imbaraga zo gukora, twokora byinshi, tugahindura ahantu dutuye, tugahindura amashengero, tukabera umugisha igihugu, tukabera umugisha kominote tubamo, tukabera umugisha aho dutuye hose, kubera ko umusore afite imbaraga zidasanzwe. Imana ishimwe cyane. Rero nk'icyo twabwira abasore, twibuke umuremyi wacu mu minsi mibi itaragera. Twibutse umuremyi wacu, kubera ko wamwibutse mu busore bwawe, kubera ko twavuze ko ari kapitale izogufasha ejo hazoza. Iyo wakoresheje neza ubusore bwawe, ejo hawe hazoba heza, ari mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Gukoresha neza ubusore bwawe si amambisiyo menshi, kugenda iki n'iki ngo kuryoherwa cyangwa iki, ni uguha umubiri wawe Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Ugakorera Imana mu kuri no mu mwuka. Ukorera Imana mu kuri no mu mwuka, uzokwitahura mu gihe wasomye Bible, uzokwitahura mu gihe wasenze. Ibyo bintu bibiri nibyo bizogufasha kwitahura wowe nyawe, ukamenya ati jewe naremewe gukora imirimo myiza. Muri Timoteyo, Paulo yandikiye Timoteyo wa mbere ibice 4:12, aramubwira ati ntihakagire uzohinyura ubusore bwawe, ngo ahubwo ubere icyitegererezo abizera mu byo uvuga, mu byo ukora, mu myitwarire yawe. Imana ishimwe. Nuzoza uvuga, zoza ubera abandi icyitegererezo, kubera ko uri umusore ufite imbaraga zo guhindura abandi batameze neza. Ufite imbaraga, uri umusore ufite umwuka w'Imana, uhindura ibintu mu gihugu, mu mashengero. Imana ishimwe cyane. Ubera abandi icyitegererezo, ntakagire uzohinyura ubusore bwawe. Ubusore ni ikintu gikomeye, utabusamaranye wohindura ibintu byinshi. Imana ishimwe cyane. Niwo mwanya wo gukorera mu Imana, kubera ko habavuze ngo uzogera ahantu utazoshobora
gukora habe n'ikintu na kimwe. Imana ishimwe cyane. Mu gihe utahaye umwanya gusoma ijambo ry'Imana ukiri umusore, ntuzoshobora gusoma ijambo ry'Imana waramaze gusaza amaso yatakibona. Imana itubabarire cyane. Mu gihe utahaye umwanya gusenga, ntuzoshobora atambaraga ugifite. Surtout nk'abakobwa, mu gihe utahaye umwanya gusoma ijambo ry'Imana, tuvuge so tutaranashakwa, ntuzobona umwanya ufite abana ugize gute. Umwanya mwiza wo gukora n'uyu, ugakorera Imana. Ubu nyine abakobwa ndabakangurira gusoma Bible, ndabakangurira gusenga, tugira umwete wo gusenga, tugira inzara n'inyota zo gusoma ijambo ry'Imana no gusenga. Nivyo bizodufasha kugira ejo heza hazoza, ari mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka. Rero dukoreshe neza ubusore bwacu, ni ku nyungu zacu. Imana iratubwira dukoreshe neza ubusore bwacu, si ku nyungu zayo ahubwo ni ku nyungu zacu. Ikiza se bivugaho. Urakoze cyane Mutoni, Imana imugisha kuri iri jambo, ko niko yarihawe kandi niko yatahuye. Imana imuhizagire cyane kuri iri jambo rivuga ngo ubusore nk'igishoro cyangwa se ubusore nk'umutahe. Ni ukuvuga ngo umusore arakenewe cyane ahantu hose. Umusore ni imbaraga, ubusore ni imbaraga. Amen. Ni imbaraga isi ikeneye. Kandi abasore bifuzwa n'ibintu byinshi cyane, bifuzwa n'abantu benshi, kuko urumva icambere ni umutahe. Ubusore bw'umuntu bufite akamaro, cyangwa umuntu afite akamaro akiri umusore, agifite imbaraga. Ukiri umusore ufite imbaraga zigufasha icyo wotegura cyose ugikora kubera izo mbaraga z'ubusore, haba mu buryo bw'umubiri. Umusore yoterura ikintu gikomeye kiremereye cyane. Umusore yokora ikintu umusaza atokora. Wofata urugendo ukagenda ahantu hakure n'amaguru, ariko umuntu ashaje ibyo ntiyo bishobora. Yesu ashimwe cyane. Igishoro rero, umusore ahantu agomba gushora ubusore bwiwe cyangwa imbaraga ziwe ni hehe? Naribajije cyane, ndatekereza ndavuga ati umusore, kuba ndi umusore nihe noshora imbaraga zanje, imbaraga mfite? Sanga icambere kwanza ngomba kubanza kumenya imbaraga mfite izarizo, nkamenya agaciro kanje, nkamenya agaciro k'umusore. Maze kumenya agaciro k'umusore, nkimenya cambere, nkamenya uwo ndiwe, mbasha kumenya ico kintu mfite ahantu nogishora, ahantu nokorera investissement y'izo mbaraga cyangwa y'ibyo mfite, ahantu nozishora. Imana ishimwe cyane. Ni ukuvuga ngo Salomo yari umusore, araca mu bintu byinshi, araryoherwa mu bintu byinshi bitandukanye, afite n'ubutunzi bukomeye cyane. Ariko mu nyuma aritegereza, areba ibyo byose yagiyemo. Hanyuma nanjye iri jambo uko naritahuye, ni ijambo ryo kwibuka Imana mu busore bwacu. Yesu ashimwe. Ijambo ryonyine ryatubwiye ngo uje wibuka umuremyi wawe iminsi y'ubusore bwawe. Ni ukuvuga ngo iminsi y'ubusore bwacu nico gihe dufite cyo kugira ngo dukorere Imana. Mu gihe tutarageraho bazoza batubwira ngo aha siho ho guca, tugomba gucanga. Ni ukuvuga ngo mu busore bwacu amaso yacu abakibona, imbaraga tuba tukizifite, nta kintu na kimwe cyo tunanira mu gihe twabishatse kugikora, kubera kuko ubusore arizo mbaraga. Yesu ashimwe cyane. Ubusore niyo myaka dufite yonyine gusa dushobora gukoreramo Imana. Noneho muri ya myaka twakoreyemo Imana tukazabaho no mu gihe
no mu gihe tuzoba twarananiwe ya myaka twasenze tuzobasha kubaho kubera kuko twasenze cagiye. Yesu ashimwe. Ni ukuvuga ngo ubusore bwacu bwe kuduhenda, bwe kudushuka ngo wenda tugende mu bindi bintu bitandukanye twinezeze nk'abasore. Ego kwinezeza ni byiza kandi ni byiza cyane nyine mu buzima busanzwe, ariko kandi twinezeze dufite n'aho tugarukira, twinezeze muri ibi ariko kandi iby'Imana bigira akarusho. Yesu ashimwe. Ijambo ryatubwiye ngo tuje twibuka umuremyi wacu iminsi y'ubusore bwacu. Ni ukuvuga ngo iminsi y'ubusore impamvu bayivuze nubwo ari cyo gihe umuntu aba afite imbaraga, kandi nta zindi mbaraga twiteze nyuma y'ubusore, nta zindi tuzongererwa nyuma y'ubusore. Ni ukuvuga ngo muri iki gihe rero tukizifite tugomba kuzikoresha kuko ari cyo gihe. Rero ijambo naritekereje nk'igihe. Yesu ashimwe. Ubusore ni igihe ca buri muntu wese ukiri umusore kugira ngo akore. Umusore kandi akenerwa henshi mu isi, baradukeneye mu miryango, baradukeneye ndetse no mu itorero baradukeneye. Rero aho hose tugomba kuhakorera kandi tubikora ibyacu, dukore kugira ngo icubahiro kibe ic'Imana. Yesu ashimwe cyane. Turakangurira abasore bose, haba aba Bujumbura, haba abahe Afurika yose, ibihugu byo hanze, turabakangurira kugira ngo muzuke mukorere Imana kuko ari cyo gihe. Yesu ashimwe cyane. Igihe c'ubusore babivuze nka kapitali cyangwa se umutahe. Ni ukuvuga ngo ubusore nizo mbaraga duharanira kugira ngo tuzobeho. Ubusore bwacu nitubikoresha nabi, ubuzima bwacu buzoba nabi, ariko ubusore bwacu nitubukoresha neza tuzokira ndetse dukize n'imiryango yacu. Yesu ashimwe cyane. Rero iki ni cyo gihe, kandi ubusore butari mu Imana ni nkaho ntaco buba bumaze, kuko ntaco bwomarira abantu, ntaco bwomarira Imana ndetse n'abandi bose boza bakubona nkaho uri umuntu nyine gusa usanzwe. Ariko ubusore bufite Imana, abantu bazokubona bakubahe, abantu bazogutinya kubera ko ufite Imana. Igihe cyose washize Imana mu buzima bwawe nico gihe ubuzima bwawe buzogira amahoro, ariko igihe cyose uzimura Imana muri wowe ubuzima bwawe buzoja mu kaga. Yesu ashimwe cyane. Rero ndabifuriza kugira ngo mugire ubuzima butunze Imana, haba ari mu basore, haba ari mu bapapa bakuze, haba ari mu bamama. Birashoboka kuko hari abamama badukurikiranye n'abapapa bakuze, wenda ubusore baburenze, haracari igihe. Kuvuga ngo birashoboka ko wowe ukuze wenda ubusore waraburenze, ariko wowe warasubiye inyuma, ariko turakwifuriza kugira ngo usubizwemo imbaraga, wongere kandi ugire umwete wo gushaka Imana. Imana ntagize itutererana, igihe cyose wayihamagaye Imana ibiri tayari. Ahubwo gusa nitwe tuza twitandukanya nayo, ariko igihe cyose wifujije Imana iri hafi yawe. Rero ndabifuriza kugira ngo mwongere kandi muzuke mukorere Imana. Abasore cyane cyane dukoresha imbaraga zacu kugira ngo dushake Imana. Abakobwa, abahungu, abagore bashatswe nyine nabo bakiri mu rubyiruko, dushake Imana kuko iki ari cyo gihe. Nta kindi gihe dufite cyo gushaka Imana. Igihe cyose ubonye umwanya, kandi nta gihe cyo gushaka Imana, nta n'igihe kitari cyo gushaka Imana gihaba. Igihe cyose ushaka Imana, bikunze cyangwa se bidakunze ushaka Imana, kandi Imana iba mu ruhande rwawe. Rero ndabifuriza kugira ngo mukorere Imana igihe cyose urimo, mu myaka yawe yose, mu cubahiro cawe cyose, ushaka Imana, ukorere Imana, haba mu busore, haba mu bukecuru no mu busaza. Nabisubiyemo kenshi, ariko ndabifuriza cyane kugira ngo mushake Imana mu gihe cyose murimo. Murakoze cyane. Hari irindi jambo nari nasomye riramfasha cyane, riri muri Petero wa mbere igice cya 2 ku murongo wayo wa 3 n'uwa 4 ndetse n'uw'9. Yesu ashimwe cyane. Nasomye iryo jambo riramfasha, rirambwira ngo niba mwarasogongeye mukamenya ko umwami agira neza, ngo nimumwegere. Niwe buye rizima ryanzwe n'abubatsi, ngo ariko ku Mana ryaratoranijwe. Yo gatoya
ngire cyane cyane abasore cyangwa se inkumi. Yesu aradukunda cyane kandi atwitayeho, n'ubu nyine aracadutegeye amaboko, n'ubu nyine aracagufitiye imbabazi. Birashoboka ko wowe uri umukobwa uri mu byaha, hamwe wiyumvira ko n'Imana itokubabarira, hamwe wumva ko bitagishoboka ko wokongera kugaruka, ariko urukundo rwa Yesu Kristo uko bukeye n'uko bwije rugenda rurunguka, rugenda ruragwira. Uno munsi wa none wofata umwanzuro ukagarukira Imana, ugakuraho ibyo bigirwamana byose, ugakuraho ibyo byaha byose, ukagarukira Imana ikakwakira. Yesu Kristo aracagutegeye amaboko kandi aradukunda, atwitayeho. Biriya byose hari uhanze amaso siho. Umuntu uhanze amaso ikintu kitari Yesu Kristo, uhanze amaso ibintu bifatika, ibyo ngibyo n'ukuri wubatse ku musenyi, imvura nigwa n'umuyaga ugahuha, uzogwa cyane, kuko kugwa kwawe ni kunini cyane. Ariko nuhanga Imana amaso izo gutabara, ntawayiringiye ngo akogwe n'isoni. Nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo ubutumwa bwiza ngo ntibukoze isoni. Ubutumwa bwiza nta na rimwe buzigera bugukoza isoni, kuko ni impano y'Imana ihesha uwizera wese gukira. Twizere Kristo, tumuhe ubuzima bwacu bwose, umuhe ubuzima bwawe abuganze, umuhe ubusore bwawe abuyobora abuganze, kugira ngo sinokubwira ngo kugira ngo utazoja mu muriro cyangwa utazopfa. Oya, ubikore kuko ari byo by'iwawe, kuko nibwo buzima bwacu, nibyo byo mu bwami bw'iwacu. Ubwami bw'Imana ni iwacu, iryo ijuru ni iryacu, ni iwacu, ni mu buturo bwacu. Sinokubwira ngo nureke ibyaha ngo ubireke kugira ngo utazopfa. Oya, ubireke kuko aho dutuye ntibibayo, ntibikenewe. Twavuye mu mwijima tuza mu muco. Nimba turaba mu muco, dukora imirimo yo mu muco, kuko turaba mu muco. Aho dutuye honyine hagaragaza abo turibo, pana twebwe kuvuga abo turibo, ahubwo icurico nico kigaragaza uwuriwe. Ni ukuvuga ngo ni za mbuto wera, zijya mbuto wera nizo zigaragaza igiti nyaco icarico. Rero murakoze cyane gukanguka. Ndabyizeye ko umuntu wese uzareba ino video akanguka, niba ari umuhungu, niba ari umukobwa, niba abantu bose, abapapa, abamama bari hirya no hino. Ndabizi yuko umwuka w'Imana aza gukora ku buzima bwawe bugahinduka, n'ikibazo wari ufite kigasubizwa, ukabona inyishu. Imana ibahe umugisha. Amen. Yes. Murakoze cyane ku magambo muvuye kutubwira. Ni amagambo meza, ni amagambo aruhura, ni amagambo akiza, ubundi kandi ni amagambo atuganisha mu nzira nziza yo kugera mu bwami bw'Imana. Ijambo ry'umusore, Imana ibahe umugisha. Hanyuma tugiye kubabaza gatoya kuri aya magambo, kugira ngo abantu bazokurikirana iki kiganiro ari bazobashe gusobanukirwa cyane iri jambo. Hari ibice bimwe nagiye ntora kugira ngo mubashe kudusigurira neza, turushirizeho gutahura. Igice cya mbere havuze ngo uje wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza, n'imyaka itaragera ubwo uzaba uvuga uti sinejejwe nabyo. Ndashaka kubasaba ngo mudusobanurire ese ni iyihe minsi umuntu azageramo akavuga ngo sinejejwe nabyo? Iyo minsi ni iyihe? Murakoze. Ego, hama iminsi umuntu ashobora kugeramo akavuga ngo sinejejwe nabyo, urebye n'ukuntu ijambo ritangira rivuga yuko wibuke umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza. Ni muri cagiye wabaye umusaza cyangwa se wabaye umukecuru. Iyo uri umujene ubasha gukora ibyo ushaka urahaje, ariko wamaze kuba umusaza uvuga ko utanejejwe nabyo, ukabona ko ari iby'abasore. Ni hahandi wavuye umva ko umubiri utakigushoboza gukora biriya abasore bari gukora. Ego, ni iminsi mibi ni iyihe? Ni iminsi umuntu aba ari mu busaza se? Ni iminsi umuntu aba ari mu busaza cyangwa se mu bukecuru, atakibasha gukora nk'uko yakoze mbere akiri umusore. Sawa, murakoze cyane. Ndasubiraje kandi ku gice cya gatatu havuze ngo ni igihe abarinzi b'inzu bazahinda umushitsi kandi intwari zikunama.
iyo po yonyine ndashaka ngo muyidusigurire. igihe abarinzi b'inzu bazahinda umushitsi kandi intwari zikunama, ni mu gihe uwo musaza aba amaze kugera nyine mu busaza ashaje, umugongo, amapariti amwe y'umugongo cyangwa se ingingo zimwe zo mu mugongo, amagufwa y'umugongo atakibasha gukora neza, amagufwa atagikora neza, wenda swate yarashaje nyine, yaragwaye umugongo, ntakibasha gufata umwanya muremure ahagaze, ntakibasha gufata umwanya muremure ngo agende, amagufwa rero muri ico gihe arunama. Niho hahandi usanga umuntu agenda yitwajije inkoni, yafashe ibindi yifashisha kugira ngo atambuke, akunama, kagenda yunamye. Ndasaba ngo uheze mikrofone mugenzi wawe. Kuri iki gice n'ubundi havuze ngo abasyi bakarorera nk'uko babaye bake. Reka Mutoni nawe adufashe dusigurira ako kantu. Murakoze. Ni mu gihe amenyo yawe asa baragushize mu kanwa, utakibasha no gukanja, utakijya ibigori, utagishoboye. Hanyuma kuri iki gice n'ubundi sura umpere mugenzi wa mikrofone, undi aravuga ngo n'abarungurukira mu madirisha bagahuma kandi imiryango yerekeye ku nzira igakingwa. Reka nawe abashe kudusigurira aha hantu. Murakoze cyane. Hanyuma kuri ico ni igihe n'amaso yawe atakibona, ni ukuvuga ngo uzubyutswa ari uko wumvishije abantu babyutse, utakibonana n'umuryango kandi uri imbere yawe ariko ntubashe kuwubona kubera ko amaso yawe atakibona. Urakoze cyane. Igihe amaso atakibona. Hanyuma ku gice cya kane havuze ngo n'ijwi ry'ingasire igaceceka kandi umuntu akabyutswa n'ubunyoni, n'abakobwa baririmba bose bagacishwa bugufi. Reka undi nawe dusigurira ahantu. Aho ngaho ni mu gihe umuntu ashaje atakimenya ngo bwakeye cyangwa se bimeze gute. Mu gihe abyuka ari uko yumvishije abandi hanze, mu gihe yumvise inyoni ziririmba akaba ari bwo amenya ati wenda ni mu rukerera cyangwa se bimeze gute, ariko atumva aba yashaje nyine, ibintu biba bimeze ukundi kuntu, atakicumva neza, atakimenya ngo mbese inyoni zitarasakuza ntiyopfa kuzuka ndiyamenya ko bwakeye. Murakoze cyane. Se ni ikihe kindi gice navuze ngo ndabaza? Gice cya gatanu havuze ngo ni ukuri bazatinya ibiri hejuru bafatigwe n'ubwoba mu nzira, kandi igiti cy'umuruzi kizarabya, n'igihore kizaba kiremereye kandi kwifuza kuzabura, kuko umuntu aba aja iwabo yiteka, abarira bakabungerera mu mayira. Reka iki gice nacyo mwongere kandi mudusigurire kugira ngo turushirizeho gutahura. Ni ukuri bazatinya ibiri hejuru bafatigwe n'ubwoba mu nzira. Iyo niyo po ya mbere. Ngo bazagira ubwoba, birumvikana cyane. Iyo umuntu ashaje, abasaza bagira ubwoba cyane, impungenge. Agira impungenge, agiye ahantu aravuga ati aya masaha sinshobora kuyarenza, kuko bwa mbere ninyarenza hakaba umwijima, hari ahantu sinshobora kuhaca, iyi nzira sinoyicamo, sinobona kwanza, nibyo kunda, hanateye n'ubwoba, kuko abazi yuko habaye n'ikintu kikamukanga ntashobora kwiruka. Ariko ari umusore ntabwo bagira, ntabwo umusore agira, aca ahantu hose yumva amerewe neza, yumva afite imbaraga, n'icyo mukanga cyose yohagarara bakikorerana naco. Murakoze cyane. Ubwo abadukurikiye barabasha gutahura. Hepfo havuze ngo kandi igiti cy'umuruzi kizarabya, n'igihore kizaba kiremereye kandi kwifuza kuzabura, kuko umuntu aba aja iwabo yiteka, abarira bakabungerera mu mayira.
reka ko nako mwongere kandi mudusogongeze. aho ngaho ni mu gihe umuntu aba ageze mu gihe cyo kurangiza ni nk'urugendo rw'iyo niko nobivuga agiye ashaka kwitaba Imana mbese asubira mu gitaka nk'uko aricyo twavuyemo. Igice cya nyuma havuze ngo 18 ni uko umubwiriza aravuga ati ni ubusa gusa, nta kamaro, byose ni ubusa. Ibyo ubusa ni ibihe ariko yita ubusa? Murakoze. Ubusa ni cya gihe winezeza ukareka kwibuka umuremyi wawe. Ubusa kandi Salomo nyine yarinejeje, yari afite ubwenge, yari afite ubutunzi, ego, ikintu cyose yari agifite ku isi yari agifite, ariko yaravuze ati byose ni ubusa. Imana ishimwe cyane. Byose ni ubusa. Wo kwinezeza kutarimo kubaha Imana ntacyo bimaze. Tuvuge ku kuntu turiko tuvuga ngo wamaze gusaza, ego, hari n'igihe utogeza aho usaza ugapfa uri umujene. Ntiwamuvuga ati reka nkorera Imana kubera ko ndiko ntinya ko nzopfa ngashikagera aho hantu. Hari igihe vyoshika umwe wese agira umunsi wiwe, ukagera aho kubera ko Salomo yahageze, wowe urashobora kubura ayo mahirwe. Rero wibuka umuremyi wawe mu busore bwawe. Ese kumwibuka ni gute? Ni ukumwibuka nkicara nkavuga ati nibutse umuremyi, nuko nibutse Yesu, nuko ni ukwimenya wowe, ukamenya ati ndinde, naje gukora iki ku isi. Kubera ko ngo kuva isi itararemwa, ego, kuva na Satani itaraba Satani, twari turi mu Mana. Ukamenya ko iyo Satani bagukangisha yaje kuba Satani, wowe kera uri mu Mana. Ukamenya ko kuva kera uri mu mugambi w'Imana, kandi ukamenya ko uri uw'agaciro, utagomba kwitwara uko wishakiye. Ukamenya ko umubiri wawe urimo Yesu Kristo. Ukibuka ko ukaza ugenda aho ugiye hose, ukibuka ko ukavuga ati eske nze nokora ibi bintu. Amaraso ya Yesu Kristo y'agaciro yanguze njyewe, Yesu Kristo yarapfuye ku bwanjye, ugomba gukora iki kintu. Ukimenya uwo uriwe, kwitahura. Kandi witahura mu gihe usoma Bible, cyane cyane ko ndabigarukaho. Uri gusoma Bibiliya uza witahura, ukamenya wowe nyawe. Tukiri aho, none ko ari abantu bazasoma Bibiliya batangira gusoma Bibiliya bagasinzira, ni iki cyo mushoza ujya mu ndu aja gusoma Bibiliya agasinzira? None ni iki gishobora kumushoboza kuvuga ngo none azaja gusoma Bibiliya ntasinzira? Murakoze. Yego, birabaho cyane, ariko icyo mushoboza icyo nomubwira, ego, agende asubira abishiremo umwete, akomeze ntakaza asoma Bible nka histoire, ariko ayisome yiteguye guhinduka ubuzima bwe, amenye ko icyo cyanditswe cyose ariyo cyandikiwe. Urumva? Ikindi cyane kizomukomeza, agira umwete wo kwisonzesha. Kwisonzesha bigute ugira imbaraga mu buryo bw'umwuka. Tukiraho ni ukuvuga ngo abantu basinzira basoma Bibiliya nuko bataba bashizemo umwete. Ntaba yashizemo umwete, ntaba yamenye n'icyo agiye kwakira, njye niko bivuga. Cyangwa bari kwasoma ijambo nk'udashaka ubuzima, nk'usoma nka histoire. Nsiko novuga zoza yisoma amenye ko iryo jambo ryose ari we rize, kandi yiteguye guhinduka. Ni nkuko reka nawe nka ego, sero n'abantu basinzira bari gusoma Bibiliya, uyu munsi nayisoma agasinzira, ejo azokomeza ayisome, kandi nasoma uyu munsi agasinzira muri wa mwete wiwe kubishaka cyane, kumva ko abishaka, kumva ko abikunze. Uzi ubisoma wumva ari nka histoire uyu munsi, ejo wabisoma ukumva kandi ya histoire ibaye nziza. Ese namwe ibyo bintu byaba byarababayeho muri mwebwe? Hariho dushingira nayo yuko byigeze kumubaho atangira nawe gusoma? Iyo ugitangira gusoma Bibiliya, uzusoma uyu munsi kumva ni ibintu nyine bitera ibitotsi, kumva wose nk'umuntu wabuze ibitotsi, urumva tumuhaye nka Bibiliya
urumva ko bitosaba akajya agashinge ko gusinzira. hari babura ibitotsi basoma bibiliya bagasinzira, hari n'ababa babifite kandi noneho yongera gusoma bibiliya noneho bikaba nk'akarusho gusinzira. Ni ukuvuga ngo uyu munsi urayisoma usinzire, ariko ejo uzoyisoma wumve ko ari ikintu ubigire ube konsantire cyane nabyo, ushake kubyumva, kuko iyo wabaye konsantire n'ikintu ushobora gusinzira. Ariko uyu munsi urayisoma usinzire, ariko ejo nuyisoma ejo ntuzosinzira. Murakoze cyane, sinzi ko hari icyo ushaka kongeraho. Sawa. nari nshaka gushinga intayo gatoya, nje ibyo bintu byaranshikiye. Yego. Natora Bible natangura gusoma nk'uko itiro rikamfata, nuko bikaba birarangiye. Mu nyuma numva birambabaje. Bible nza kuyisoma nshakamo ubuzima, ko ni ijambo ry'ubuzima rihindura. nkagerageza uko ngenda nsoma niko bigenda biza. Muri make bigenda biza, utarinjira neza ngo umenye ibyo ari byo, cyo kimwe na kwa kundi usoma bibiliya ntumenye ibyo ari byo, kumva ni nk'amakuru histoire by'abahe n'abahehe. Ariko iyo Mwuka Wera cyangwa se wakomeje gusoma buke hari ukuntu Mwuka Wera aza muri wowe akagutahuza. Iyo yatangiye kugutahuza wumva ubishaka cyane, wumva inyota, watora Bible n'ibitotsi ubifite bigashira pe. Tora Bible ugasoma uvuye mu itiro. Nuko abaza basinzira rero cyangwa se ngo bashakira ibitotsi muri Bible, n'ukuri mugende mugerageze. Mushizemo n'ikintu cy'Umwuka Wera, none se uwo Mwuka Wera ni gute nawe umuntu amushaka? Mwuka Wera iyo wizeye cyangwa se iyo wamenye ijambo ukaryizera, ubwo Mwuka Wera araza agakora, akarikumvisa, akarigutahuza cyane. Ndetse niwe udushoboza kugira inyota cyane yo guma dushaka ibindi byimbitse mu ijambo ry'Imana, no gutahura cyane tukamenya. Ni rero itandukaniro rinini riri hagati yatwe bantu abakristo b'iki gihe n'igihe cy'aba Petero n'aba Yohana. Ese nitwe turi mu bihe bigoye cyane cyangwa nibo bari mu bihe bigoye cyane kugira ngo twamamaze ubutumwa? Itandukaniro rihari, narabitekerejeho nanje icyo kintu, ndibaza ndeba ibihe bari aba Petero ziriya ntumwa ibihe babayemo. Yego. Urebye n'ibyakozwe muri kiriya gihe byari ibintu bikomeye. Impamvu ibo babiha umwanya cyane, batanze umwanya wabo cyane, kuko niko kabaye akazi kabo. Yego. Kaba akazi kandi bafata umwanya wo kuba hamwe, kuko bari baranafashe n'umwanya wo kwiga. Barize cyane, bafashe imyaka ngira ngo ni 3, imyaka 3 Yesu yamaze ari kubigisha bose, abategura mu ijambo ry'Imana, agenda bigisha. Ni ukuvuga ngo itandukaniro rihari, bariya barize, bafashe umwanya wo kwiga cyane muremure, bamenya icyo bagiye gukora, bamenya baribo, bamenya icyo bagiye gukora. Naho ubu ngubu nta mwanya dufite wo kwiga. Kubera iki nta mwanya dufite wo kwiga? N'abarimu babuze cyangwa se n'abanyeshuri babuze? Sinzi ukuntu nobisigura. Bino bihe turimo sinovuga ngo biragoye, kuko nico gihe hari ivyari bigoye. Gusa muri iki gihe abantu barikunze, twarikunze kuruta gukunda Imana. Nisinzira ukuntu nobivuga, kuko iyo tuza kuba twikunda twofasha umwanya munini cyane tukiga. Kandi n'ikindi kibazo, ubu nyine abantu benshi ntibagikenera kwiga. Umuntu wese asigaye abyuka akumva ari cyo yamenye, akumva yovuga gusa, ntafate umwanya wo kubanza ngo yige kugira ngo azomenye n'icyo yovuga. Rero cyo nosaba nuko twafata umwanya muremure tukiga, tukabanza tukiga tukamenya,
kandi tukabona n'abatwigisha. Abigisha nabo bagomba kuza tukiga kugira ngo bigende neza. Se birashika abigisha nabo bakabura? Oya ntibobura, ahubwo hari igihe woja kumwigisha ubona ko atabishoboye. Abigisha bamwe bita abigisha ariko batabishoboye, ariko wagize umwete womenya ubishoboye akakwigisha kandi womubona. Ko mwavuze ngo Umwuka Wera arahari kugira ngo abashe kudusigurira, none impamvu niyo yotuma twiga? Oya, ushobora kwiga, ntiboreka ntibujire ko twokwiga, kandi Umwuka Wera akorera muri abo nyine. N'iryo jambo wumvise abo bigisha bakubwiye, Umwuka Wera araza akagufasha kubitahura. Hanyuma ikibazo cya nyuma tugana ku musozo, ni irihe tandukaniro riri hagati y'itorero rya kera, ikigihe cy'intumwa n'itorero ry'ubu? Ikintu natahuye kuri ico ngico, itorero rya kera n'itorero ry'ubu biratandukanye cyane cyane. Itorero rya kera abantu babaga hamwe bakagira urukundo, bagasangira ibyabo, bagahuza umutima. Yego. Ariko iry'ubu umuntu wese nitwigwaneho. Urukundo rwarakamye pe, gusangira icyo coco nukuri umwe wese akurura umuntu aza kena mu itorero, hari abandi bafite mu modoka n'amamodoka. Umuntu ashobora gukena ari mu itorero, akamurukana mu nzu akenye, bamenya ngo arakenye akaba ariho bicaza inyuma kandi ari mu itorero. Bakamwirukana mu nzu ari kumwe n'abandi bantu bafite tukabyitiranya n'urukundo. Ni ukuvuga ngo iyo twitiranyije duhurira ahantu duhujijwe n'igikorwa runaka, cya gikorwa cyarangira umwe wese agataha, wa mukene agataha akarara inzara, akabura minerivare y'abana, bwaca tukagaruka tugahurira hamwe. Hari abandi bafite byinshi cyane batabashije kubisangiza abandi. Rero dukundane, dusangire ibyacu, niko kwiza itorero ry'Imana ryaguke. Kuko irya kera muri uko gusangira kwabo, abantu bari hanze ngo barabareba, bitegereza gusangira kwabo, bitegereza ubumwe bafite, bikabatera gukizwa, batarinze baja kuvuga ubutumwa ngo bafate mikrofone bamirize cyane. Oya, barebye gusa imyitwarire yabo, ukuntu bahuje n'ukuntu ibyabo babisangira, abantu bagakizwa, itorero ry'Imana rikagwira rikiyongera. Murakoze cyane, reka tubashimire cyane mwebwe mwabanye natwe. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagire neza. Ijambo tubabwira ni gusangira, dusangiza abandi ubutumwa cyangwa se iyi message. Reka dushimire n'abashiki bacu bemeye kugira ngo tubashe gukorana iki kiganiro. Ikiganiro cyiza, Imana ibahe umugisha, turabashimiye cyane. Reka nizere ko nitwongera kandi kubakenera, muzongera kandi mukaza tukabana. Hanyuma reka tubasabe muvuga ijambo rimwe mubwira abantu badukurikiye kugira ngo barashurizeho kumererwa neza. Nibaza yuko tuzongera kandi tugakorana iki kiganiro kindi, wenda Imana izoba yabahishuriye. Murakoze cyane abantu badukurikiye, tubaye tubashimiye. Icyo twabasaba ni ukumva ubutumwa bakabugira ubuzima, kubera ko ngo kujya imvura ngo itagwira ubusa ikameza ubutaka, niko n'ijambo ry'Imana atazira ubusa. Aya majambo ntimuturebe kutungana cyangwa iki, twe twayihaye, ahubwo ni Imana yaduha, ntaho twoyakura. Ariko umwe wese agerageze amuhindure, ababera ubuzima, ntimusamarire ibindi cyangwa iki, ariko wumve ko yo kubera ubuzima, kandi wayizeye arashobora gukora ikintu gikomeye mu buzima bwawe. Murakoze. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.